Prošlog je tjedna u Makarskoj hrvatska reprezentacija odradila prvi dio priprema za utakmice s Nizozemskom i Švedskom koje se igraju 24. travnja i 1. svibnja. Pod paskom izbornika Jakše Lovrete i trenera Denisa Puljiza treniralo je 28 kandidata iz 4 kluba: Nade, Makarske rivijere, Zagreba i Mladosti. Poslušajmo izbornika Jakšu Lovretu što on misli o odrađenim pripremama. Trenutno odrađujemo prvi dio priprema za utakmicu s Nizozemskom, koja nam je, po mome mišljenju, a i mišljenju stručnog stožera, najvažnija utakmica u zadnjih 10 godina. Što znači, pobjedom na ovoj utakmici protiv Nizozemske, naravno, osiguravamo sebi mogućnost da uđemo u grupu B1, što u našim okvirima znači da bi bili među prvih 12 ekipa u Europi bez ovih kup 6 nacija. Od tih 12 vjerovatno je 6 i 7 profesionalnih ekipa, što znači da ulazimo u sami vrh amaterskih ekipa u Europi. Kao što vidite, prvi dio priprema protiče isključivo sa hrvatskim igračima. Prosjek godina negdje 23-24 godine, momci treniraju stvarno super, imaju 3 treninga dnevno. Testove koje smo odradili danas i prije 2 tjedna pokazuju da su svi momci spremni, željni i da jedva čekaju utakmicu. Reprezentacija je u 7 dana odradila 15 treninga te jednu utakmicu gdje su treneri mogli provjeriti trenutačnu formu i tehnička znanja pojedinih igrača. Sljedeće pripreme su na rasporedu 18. travnja. Tada bi se igračima iz Hrvatske trebali pridružiti 4 igrača iz Novog Zelanda i Australije koji su podrijetlom iz Hrvatske. Prošlu subotu 27. ožujka u Zenici je održan 4. turnir ženskog regionalnog ragbi 7 prvenstva. Na turniru je sudjelovalo 5 ekipa: Nada, Nada 2, odnosno juniorke Nade, Čelik i Beograd. Turnir se otvorio utakmicom domaćeg Čelika i druge momčadi Nade. Mlađe igračice Nade su se dobro držale i primile samo 2 zgoditka, tako da su izgubile 10:0. U utakmici između prve momčadi Nade i Beograda već u prvom napadu su Splićanke postigle zgoditak, kada je Petra Drušković probila obranu te dodala za Fio, koja postiže zgoditak. Još su za Nadu postigle zgoditke Cikojević i Tanasković, dok su i Nadine igračice primile 1 zgoditak, pa je konačni rezultat iznosio 17:5 za Nadu. Nada je igrala u sljedećem sastavu: Drušković, Tanasković, Fio, Jurić, Vedrana i Nikolina Alajbeg, Beške Ramulić, Radović, Cikojević, Kekez, Pleština i Živković. Za mlađu ekipu Nade igrale su Maca, Nedeljković, Zoković, Pivčević, Šore, Kaurloto, Milin, Kova, Čurak, Tokić, Hrgović, Žaja i Vučičić. Utakmica između Nade 2 i Beograda je završila 15:0 u korist Beograđanki. U glavnoj utakmici dana, koja je odlučivala o pobjedniku turnira, domaći Čelik pobijedio je Nadu rezultatom 15:5. Utakmicu su igračice iz Zenice bolje otvorile i već u 3. minuti su povele 5:0. Nada odmah uzvraća i Jurić postiže zgoditak za poravnanje na 5:5. To je ujedno i rezultat poluvremena. U drugom dijelu vodila se ravnopravna borba, dok zbog nesportske igre nije isključena na 2 minute Jurić i 1 igračica Čelika. Splićanke su odmah primile zgoditak za vodstvo domaćih od 10:5. Do kraja utakmice Čelik je uspio postići još 1 zgoditak za konačnih 15:5. Utakmica između dvije momčadi Nade završila je 26:5 u korist starijih igračica, dok je počasni zgoditak za juniorke postigla Žaja. Trenutačno na ljestvici regionalne lige ragbija 7 za žene vodi Nada s 23 osvojena boda, dok ih u stopu slijede igračice Čelika s 21 bodom. Sljedeći turnir igrat će se u Beogradu 18. travnja.
Prošle nedjelje u Splitu odigrana prva utakmica kupa između domaće Nade i Sinja u kategoriji mlađih juniora do 17 godina. Pobjedila je Nada rezultatom 31:3. Utakmicu je sudio Matošić, a pomagali su mu Jelavić i Burazin, svi iz Splita. Za Nadu su igrali Vuković, Ruščić, Perlejn, Tomović, Treursić, Čalušić, Jurčević, Čorić, Roso, Lerotić, Kalajžić, Krstulović, Vlajčević, Žunić, Kušeta, Hrga i Puljiz. Sinj je igrao u sljedećem sastavu: Čurić, Runje, Milanović, Vrkić, Krce, Vidić, Budimir, Đipalo, Vrgoć, Kuštre, Nasić, Gašpar, Navojić i Grčić. Već od početka utakmice Spličani su krenuli furiozno i u drugoj minuti Čorić postiže zgoditak poslije brzo izvedenog kaznenog udarca Rosa. Lerotić neuspješno pretvara. U 6. minuti susreta Sinjani imaju priliku iz kaznenog udarca smanjiti zaostatak, ali otvarač plavih Kuštre promašuje. U 9. minuti iz skup-auta Nade Lerotić prima loptu i udara je nogom po tlu, a Žunić je spušta na tlo u prostor zgoditka Sinjana i Nada vodi 10:0. Lerotić iz teške pozicije pretvara za 12:0. Pritisak domaćih se nastavlja i u 14. minuti poslije dobro odigranih 6 faza Žunić postiže svoj drugi zgoditak za 17:0. U 5. minuti nastavka Kuštre pretvara kazneni udarac i smanjuje vodstvo Spličana na 17:3. Nada brzo uzvraća i poslije skupa na 5 metara Lerotić prima loptu i neometan postiže zgoditak za 22:3. Isti igrač pretvara za 24:3. U 15. minuti nastavka, poslije jednog dobro izvedenog skup-auta na 5 metara, sudac Matošić dosuđuje kazneni udarac, kojega Čorić brzo izvodi te postiže zgoditak za povećanje vodstva na 29:3. Lerotić uspješno pretvara za konačnih 31:3. Čestitamo svim igračima i treneru Bjelanoviću na prikazanoj igri. Igrači obje momčadi odigrali su i prijateljske utakmice s Makarskom Rivijerom, koju su Nadini igrači pobjedili 39:0, a Sinj je istog protivnika pobjedio rezultatom 41:5. Jedini zgoditak za Makarane postigao je Kurilj. Za Makarsku Rivijeru igrali su Jakić, Selak, Boras, Nujić, Beroš, Peković, Lovrić, Alajbegović, Puharić, Grle, Bockovac, Tursić, Vrličak, Granić i Kurilj. Uzvratni susreti igraće se 24. travnja u Makarskoj. U 8. kolu prvenstva Hrvatske Nada je ugostila oslabljenu momčad Zagreba, koja nije izdržala mnogobrojne napade domaćina te izgubila s velikih 98:5. Pred 400 gledatelja utakmicu je sudio Mario Jelavić, a pomagali su mu Petar Matošić i Nikša Burazin, svi iz Splita. Nada je igrala u sastavu Borozan, Čulić, Milanović, Vukušić, Sljepčević, Rubelj, Macan, Buzov, Tvrdić, Antić, Matić, Grubišić, Burazin, Ivančić, Olujić, Ondini, Miljak, Šarić, Plazibac, Kovanec, Vuković i Popović. Za Zagreb su igrali Jus, Bilen, Đajić, Belobrajdić, Bilić, Kramarić, trojica Zelića, Jureško, Mijić, Golubić, Mandić, Nikolić i Gesel. U 4. minuti Nada je povela 5:0.
Poslije odigranih nekoliko brzih faza i prebacivanjem igre na suprotnu stranu, Olujić je nogom uposlio Matića koji postiže zgoditak. Rubelj promašuje pretvaranje. Već u 8. minuti poslije brzo izvedenog auta opet Matić prima loptu na krilu i postiže lagani zgoditak za 10:0. Rubelj promašuje pretvaranje. U 13. minuti Zagrebaši postižu svoj jedini zgoditak kada Jura Zelić krade krivo dodanu loptu Borozana, pretrčava s njom do samog prostora zgoditka Nade te dodaje Mandiću koji postiže zgoditak za smanjenje na 10:5. Poslije samo 2 minute Olujić daje zgoditak prolazeći pokraj trojice Zagrebčana sa 15:5. Rubelj ponovno promašuje pretvaranje. U 19. minuti poslije nesportskog poteza igrač domaćih Sljepčević dobiva žuti karton. Minutu nakon i igrač Zagreba Kramarić dobiva žuti karton, tako da je tada svaka momčad igrala sa po 14 igrača. To Splićane nije zaustavilo jer su u 27. minuti postigli zgoditak. Po već prokušanom receptu Nada radi nekoliko brzih faza i okreće stranu igre, tako da Matić prima loptu, po krilu prolazi pokraj obrane Zagreba i povisuje na 20:5. Rubelj nastavlja s promašajima pretvaranja. 4 minute nakon toga, iz donjeg skupa na 5 metara od svojeg zgoditka, Zagrebaši gube loptu koja dolazi do Buzova, a koji probija nekoliko metara i biva zaustavljen. Tada Nadini skupaši formiraju mlin i postižu zgoditak preko Rubelja koji i nastavlja lošu seriju pretvaranja. U 34. minuti Nadina spojka Tvrdić udara loptu nogom koju prima hitri Olujić i neometan polaže loptu pod rašlje. Rubelj ovog puta pretvara za rezultat poluvremena od 32:5. U drugom dijelu dobra igra Nade se nastavlja, a Zagrebčani gube dah, pa već u 3. minuti nastavka Tvrdić dobiva loptu od Macana i neometan prolazi za povećanje na 37:5. Rubelj opet promašuje pretvaranje. U 46. minuti Ivančić koristi jednu izgubljenu loptu Zagrebaša, udara je daleko nogom i postiže zgoditak kojeg novi pucač Sekovanec pretvara za 44:5. Nekoliko minuta nakon toga Olujić odlično prolazi i asistira Tvrdiću za 49:5. Sekovanec opet uspješno pretvara. Minutu nakon toga igra Bijelik se potpuno raspala i Špiro Matić nezaustavljivo pretrčava 80 metara terena za svoj 4. zgoditak i vodstvo Nade od 56:5, a Sekovanec pretvara za 58:5. U 54. minuti poslije nekoliko brzih faza Sekovanec postiže zgoditak kojeg i pretvara za 65:5. U 60. minuti Ondini u svom prvom nastupu za prvu momčad postiže zgoditak kojeg Sekovanec pretvara za 72:5. Trener Nade Puljiz uvodi sve svoje pričuvne igrače koji nastavljaju pritisak na Zagrebovu obranu. U 68. minuti poslije odigranih 5 faza Popović prima loptu na krilu i povećava na 77:5. Sekovanec promašuje pretvaranje. U 71. minuti Burazin odlično pronalazi rupu u obrani gostiju i polaže loptu za 82:5. Sekovanec pretvara za 84:5. Već u sljedećem napadu Burazin prodire, dodaje Vukoviću koji udara loptu nogom,
a istu kupi Plazibat i postiže svoj prvi zgoditak za vodstvo od 89:5. Sekovanec ponovno uspješan za 91:5. 2 minute do kraja Zagreb napada i dolazi blizu zgoditka nade, ali gube loptu koja poslije nekoliko dodavanja dolazi do Vukovića koji postiže zgoditak za 96:5. A Sekovanec potvrđuje pretvaranjem za astronomskih 98:5 pobjedu Nade. Ovom pobjedom Nada je potvrdila primat u nacionalnom prvenstvu, dok u regionalnom ragbi prvenstvu ovu subotu dočekuje prvaka Slovenije Ljubljanu. Utakmica počinje u 16:30. Nadu i u nedjelju čeka još jedna utakmica u okviru prvenstva Hrvatske protiv Vilana u Krasici pokraj Rijeke. Evo, prvo čestitke na pobjedi, visoka pobjeda 98:5 protiv oslabljenog Zagreba. Kako je bilo na terenu? Pa smatram da ovo nije odraz naše najbolje igre, da je naš pucač Iša Rubelj pogodio sva pretvaranja u prvom poluvremenu, mislim da bi rezultat bio puno veći. Smatram da smo dosta danas, možda i Aljka ušli u utakmicu s dosta lopti ispadnutih i iako to rezultat tako i ne prikazuje, ali nadam se da će Nada na treninzima još poboljšati tehniku i da u sljedeću subotu u Ljubljanu ćemo dočekati puno spremniji i efikasniji. Mogu reći da je bilo jako teško, trudili smo se, dali smo sve od sebe, ljudi baš nisu dolazili dovoljno na treninge i rezultat se pokazao. Nada je prolazila većinom po krilima, niste ih uspjeli zaustavljati? Je, dečki, svaka čast, vidi se trening, bolji, nema greške, čestitam. Mi smo slabi u obrani, ne znam, možda nas je ta velika razlika malo spustila, ali ne znam šta reći, svaka čast. To je to, ljudi. Zbog toga smo tu.